Jod bura mabomula wanami wamboka koro kone jotelo mawuok kimbo mar piny Kenya mondo mi ochik lwetgi ne sirikal mondo mi opognegi tije mano singnegi bang' miyo jatend piny Kenya William Ruto ombulu e yiero mag 2022 kolose kamoro ni Sirende e kar chung' od bura mabomula wamboka wacho ni aluora marimbo mar piny Kenya kama owinjo yudie leo mathoth e sirikal mamanyuanda ma Ruto sani oloso. Kata kamano koni jotelo mondo mi osir lwedo okang' mar Ruto gwelo kweth makwedo sirikal mondo mi oti kode e piny owacho. Nataka nafasi ya Mluya pia iheshimiwe hapo. Na mimi nataka kumwambia rais, sisi kiongozi wangu Raila Odinga amesema tufanye broad based. Paka sisi makali tunateremsha kidogo. Tukupatie nafasi wewe kama rais wa Kenya, uongozi wa Kenya vyema. Sisi tunataka kila jamii, kila region ipatiwe haki yake. Watu wa Western wameumia sana katika hizi regime zote. Tunaomba Mheshimiwa Rais, wa Kenya waliongea na kauli moja. Wakasema hao watu wameshindwa na kazi, hawawezi fanya kazi. Wewe ukawafukuza wakaenda nyumbani kwa sababu hawawezi kufanya kazi. Mheshimiwa Rais, wachana na hao watu. Uko na option mingi sana ya Wakenya wengine ambao wamesoma wako sawa sawa.